prekinjamo program in gremo v živo knjigarno Sanje na Trubarjevi 29, Trio Katastrofa. Vključujemo se na spletni Radio Žica v živo. Če imate čas, pridite pogledati koncert. Začenjamo s odličnim koncertom Tria Katastrofa, mednarodni trio, ki igra svetovno glasbo. Uživajte in gremo! Gremo!
Thank you, we are Trio Katastrofa, mi smo Trio Katastrofa, govorimo po slovensko, zato ker je Radio Žica, a ne? In Couch Life, direktno iz knjigarne Sanje, to so verjetno že vsi tukaj povedali. Knjiga sanjajočih hiš, oziroma hiša sanjajočih knjig, bolje rečeno, ne? Kjer se rojevajo tudi takele zgodbe, kot je tale. Tale zgodba je iz tukajle, iz čez reke, a ne? Na drugi strani reke, kakor veste, je vse drugače. Tukaj smo na severu, to je pa Balkan, kaj, ne? Ne, na drugi strani smo enkrat naredili predstavo o hudiču in to je bil Mojster in Margareta, če poznate. It's a story about the Levi Matej left Matthew. Yeah. And it's just a short part of the story. It's when he's really like sadly crying while the rain is pouring over him and mixing his blood with water going down into the ground. And it goes something like this. Levi Matej, v roki ima nož, teče, pada, vstaja, teče, gre, kamor gre voz. Levi Matej, v roki ima nož, teče, pada, vstaja, teče, gre, kamor gre voz. Od morja pride suh oblak, utrga se nebo, Matej seka prazen zrak, okri poji zemljo. Od morja pride hud oblak, utrga se nebo, Matej seka prazen zrak, ko kri poji zemljo. Prazen zrak, ko kri poji zemljo. Pod Golgoto Matej seka prazen zrak, ko kri poji zemljo.
Matej seka prazen zrak, okripo i zemlju. Pod Golgoto Matej seka prazen zrak, okripo i zemlju. Opa! Tranie, visi buribanie.
Esa negra linda que me vuelve loco, esa negra buena que me vuelve loco, kikiribo, mandinga kikiribo, Tomasa kikiribo, mandinga kikiribo, Tomasa kikiribo, mandinga kikiribo, Tomasa kikiribo, mandinga kikiribo, Tomasa kikiribo. Shurop sralala lay. Ja. Takole poslušate KAVC festival, gledate KAVC festival, čutite KAVC festival in vohate KAVC festival tudi tukaj. Upam, da tudi vzamete kakšno knjigo v roke, pa kakšno kupite, zato ker to je tudi najboljše plačilo, ne? Za to, da nas tlele gostijo v knjigarni sanjajočih knjig, hiši sanjajočih knjig, že tretjič sem narobe rekel. Ja, super, evo, mi smo pa Sofia Högstadius, pa iz Švedske, Stefan Hedborg iz Švedske in moja malenkost, mi smo Trio Katastrofa, igramo glasbo, bolgarsko glasbo, kakor ste slišali, z pridihom vsega ostalega. Ja. Tako, kaj boš kaj vprašal? Ne, gremo še zadnjo, ne? Pozdravljam poslušalce. Pozdravljam tudi vse poslušalce, gledalce in podgledalce in nadgledalce Radia Žica in seveda KAVC festivala. Pridite danes, danes je 49 dogodkov na sporedu, sem toliko, da veste, od 5 oziroma pol 6 naprej. Zvečer pa igramo mi, pa Grlenice, Čaralice, Babandica in Tigru v kino Šiški. Upam, da prijete, da bo polno, da se bo plesalo in da lahko pokrijemo vse stroške, če ne drugega. Ajde. Super. Now we can play one more song because it's very long, huh? Yeah. Okay, let's make something very simple now. Yes. What? For example, 7-Eleven. Yes. Yes, okay. Ja, mi že dolgo časa nismo špilali, oziroma pač smo, ampak včeraj sta prišla, tako da to je za nas tudi neke vrste vaja. Hvala, da jo izkušate tudi vi. Hvala. You understand everything, eh? How do we start? No, we start together. We start together. Yeah.
Katastrofa. Stefan Hedborg. Sofia Högstadius. Matija Solce. Naredimo še eno, ali kaj? A temu zadaj? Ja. Super, bomo naredili še eno. One simple, no? Ja? 7-11. Not the best idea for the morning, but okay. It's not morning anyway. Yeah? Okay, thank you very much. Can you say something? Huh? Yes, the recording. It's on the radio. We can do whatever we want. Oh my god, I didn't realize.
Hvala, da ste prišli. Hvala, da boste še prihajali te zadnja 2 dneva na Kavč festival, te zadnje 3 dni, ker danes je 50, jutri je 70, po jutrišnjem, oziroma po jutrišnjem, smo pa na gradu Snežik, tam pa zaključimo. Sem tukaj, da veste, ne? Sem da malo še reklame naredimo, vsi veste. Okay. Hvala Enesu, hvala Svenu, hvala Izi in hvala Risi in hvala tudi vsem ostalim prostovoljcem, ki pomagajo. Ni nas veliko, ampak zmoremo, a ne? Kar ne ubija jača.
Zdaj pa gremo malo knjige kupovati. Se vidimo danes večer. Ajde. Ok, dame in gospodje, bil je to koncert Tria Katastrofa v živo iz knjigarne Sanje. KAVC festival gre naprej. To je bil predzadnji koncert v živo iz knjigarne Sanje. Uživajte naprej v dopoldanskem glasbenem miksu na spletnem Radiu Žica. Upam, da ste uživali tako kot jaz. Res super. Uživajmo in se vidimo zvečer. Ajde.